Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وكتاب كلام الله الذي يقرأه المسلمون والمسلمات ليلا ونهارا القرآن كلام الله القرآن كلام الله. Al-Quran huwa yahdi bil huda lil muttaqin fihi sirajun wa nurun mubin fihi sifahu wa rahmatun lil mu'minin. Al-Quran pembimbing umat ke jalan ilahi, menjadi pelita penjaga diri, bacalah dengan sungguh hati. Al-Quran Al-Quran kalamullah, Al-Quran kalamullah. Ikra'ul Qur'an min diyalil mulazin walidhida'illahi bi sahadati wal karamah. Al-Quran bila dibaca khusus tawadu dengan balasan hidup aman, damai dan bahagia. Al-Quran
Al-Quran, oh, kalamullah. Al-Quran, oh, kalamullah. Al-Quran, 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 Al-Quran.